Pen social media long Haroghat MLA Dorsing Ronghang Pen kaching ki phun record viral alama puthak MLA Ronghang asang hupen lamklar kachipi ili tume thang si anu tinda ke chok chilu pusi nili ke jong dami nasi karbi hijana bangke lahai ceklem ke dar bangsi akimi pusi nili hinpen udam thipji no la pu MLA sa nang no nili aporte nang le ne pot nili rong kan si bang asi kedam tang ani sini ni yang bong media long nilihin pen kace inudo suben kace patar alam kaning je aputha penaan klang no sila so puthak si nili nali tung theng no lam klar si ping tung alam theke lalo pini neulo ilutum kace patar meari deng ari pen kace patar pen joksi lan lam ke the pulo tangte itum Karbi khe along je kace patar pohrung bangta mane avidet nang po halo athe kace patar ke nili ni piaron mele je patar kali kace patar da nilingi raron mele je patar kali kace patar da ne supi aron mele je patar kali kace patar nili kor piaron nili tum hemisi angbong asonsi aku pena dorapet lasi khalabang so aning we chingki je tetan chet mat ethithini alam ke tengchet barchet amat si ethithini alam ke chepatar long da lili de ne alam ta li rok la ke dukok lo la bang dia chuang lo setame kache patar alam ben pini Karbi long arlo khur chudut pulutang te itum Karbi khailong mon ke bang yarni ke kache patar bormuta avidat pobon puseni li ning thelo si je patar muda avidat pote lagi ning arong alam lo lapende la solam the puthak nilifan cheklo yon thom jon pia phrang mano nilifan la solam the nanga tu bang dolo pen nili alam da nili chelong lo sita nili pini samsanar ni bhaji kang ho pini samsanar ni rat aphan nili jela so hormu ke nili kache patar ban sin nge chot bo hormu pini ani ason ma sin ni kang ho pente nili la kache patar alam pen abat jongsi niri kahenu niri nekeng kahenu neme kalang no lapuson jongsi lason abang fu tumben lahai bang pi tumben nili do puyong sinan tuang long proman do pulo te nili phanang pitame nili hala sorni masi nangli tuma phan nili nali keng chot dong mang chot domi delta nili lapuson nili mekalang no nili ri kalang no nili keng kalang no nili ave kace patar masi kace patar solam chot pente ahok lo itum ko Karbi itum ke chodet jundet pena ka pot ana logot ta horda jundet do ko pot asi chodet jundet hodlo te ethelam ta thethom dam yu thethom lam ta thepi ngi gelo asi la solam ke komande ke barel bang do po se tame kachenam kalide ta hai po komande ke penya intention ben ta hai po seta nili phana pen jong si parupon lo pote ardi do chet po pulhai pagama kha ben do po je patong seroi na ni do thai po setame nili phan jong si la sodim long pipon lu pote ardi do muchot po pende polam ta do po he heta nili mo nengelo na dum la si do be phan da nili uthot ni sulo nili lam klar Jirong hang pi aing nam marat mareng aphan kerai komje aphan hodakia se karkli ketoki jirponje aphan pini porphai trokra thongkebra chitim apor kahora forest IB along kanchas dikom Karbi dorbar lapen kes eatum jilang pet pen chingwai padopon matijong ni phai krepli arni kangsam apor kahora forest IB along kajirong hangpi aing nampi kerai komje aphan hodakia se aning kanwang karkli lethojja aphan kanchas dikom Karbi adorbar lapen kes e lasong pli asong atum chingwai padopon song pli asong kachingwai alam the aputhak mati jong achiklo tarik pho abangke kajirong hangpi amahangke the karcho lapen tarik re pho arnia bangke kajirong hangpi aing nam amarat mareng api aphan kerai komje aphan hodakia se aning kanwang karkli pedoponji aphan chingwai chiparai pon puthot pinpur alo along song pli peman pon
pinpur alo along ketokpon lapu hendo kahora forest ib pen jilangso kache halat atowar rongaso toma phan kijung alang awar sai kajirong hangpi amahang ke thekarchu katalon aningwe lunkan amalin padoponangji pusi pinpur alo along tok pinpur pon kahora pen listening to report TK News Karbi Anglong tum dak mane Karbi dorbar kewang akama bangke ladake Kajironga kundui hong anui hong wet ke dodim lasi Karbi tum hakupenta la marat mareng kerai puisia sedu hodaki lasi jo so hodaki karli ye phansi pini ne tum dak kewang pini dowan kadowe soyam etlo penak ke sil arklipo penko la peneng shot kalilo arkli pon wer pon in kanwang ta na 15 December peneng pen ke cheng lo ho peneng pen cheng lo ka pen arkli wer po la da ke litum isialam ke nilitum ke mang la po heno Karbi amate dak marat maring kerai po phanchot kali thema la po helo dak international pulo ei America Russia South Africa na ni penta munir bang lasi Karbi tumta hakko penta la marat maring kerai jia phan isia se Karbi do pulasi perthia dang pachini je phan sik bari jolai tum nang tum thelong lo kazirong hang pia kumnin ta soitan ben bitan ben jo penanga na moniti chini lo ohomia tamta pulo ne tumke la kajironga amen ke planga make lason ne ka mane Karbia men ba arlo so men pen do po bangke ave alang to po bangke ko pinai pa ronga kajinimu pene pinai pusekir pusi la banga chok chi pusi alang to prachi pulo pusi po lasi la hai ke tom hana lelo bichilangso borpung kedo aradaphan KCG pen pekar om choi hai hui ke rondam lapen awareness camp kedo dam Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo nilip block asai hempen kilometer thongkep kahilo adim bithi langso borpung kedo aradalong KGC Karbi Christian Group and Christmas gift distribution program kepa dodam KCG pen kedengpon ajaimek along education and social awareness game athepi Christian hem isi lapen rongroop kachilang Christian hem isi tebok kenangsot lasot hepi NC Jaimek kedengdam KCG ahem phang amina akhi pen kachirung pen K1P pekar om choi pen keng op chitim alang hai hui Christian ilihem isi pupen ave sele sita kipipa jerdam puta chethan pon choki hola pen Philip Tiso report TK News Karbi Anglong